Vutelani Ikilomo Ibajeleni Ikilomo Akemazilazi Awanontanda bathakathe lezayisiyo yagogoza njengamanzi awothukela akanawuvindeka ondaba aswentaba eta sayidula ayikhola phambili athi maseliphezulu abanemfuma avumathela awemthandeni emzini wenkosi wamakhululo kwelasenhlo amadoda ayomangala amangalela ushembe eusayiteni omakhaye thatha imigaqo yezikhali wayigaxa wayiphambanisa wasiyabuza wathi shembe imigaqeli olishumalayo ulithathaphi thatha imadebulasheni wayifunda uyibheke emabheke wasiyamnika wavuma wathi indaba simnandi sephakameni somelodini elentethe ondwa kakhuphali ondilizilokoni unomlethi anomathilane zithi mlethe zimhlanguthango bezanathiyazi inkunzi yakithi ephakameni elikhondokune zabezinye emantsebeni inamlankunzi abeyaziyekela yabulalana lokandlela yazi okwakhe ililabhajwa belidikokhololo emsingeni ephakameni sibabazi wabakundisilevu hlahla sothathawe sibampumaphumane sabathithibeza namhlasambambile ubhekubhana phansi kwelaselisumbe elethezini kwaminizizesu kwaminisisiba lendaba ezangotolosho kwelasenhlangini kwaphansilelesho wathimhlangini embazamandaba sibone ngawethamehlo babe singabantu abesiyabhoka sayinhliziyo ezimavakavaka ey'khundabafana ekweluseni elasenobala yabona wakafanga kwelasenhlangani losenza nakhona lomfese lomgugunyane losikhukhuna Ngiyathatha inkosi enkulu yasephakameni. Bantwana basephakameni siyabonga sesifike manje emaphetheleni alomhlangano. Kodwa sesibone ukuthula kuthe caka inkosi izinibusise. Besesijwayele ukuhlala kabuhlungu emhlanganweni. Nabefundisi nabo badingele kweleni singazi ukuthi wenze njani.
kube khona nabafika ebusuku babakhiphe ngeyibhamu singaqondi ukuthi yini lenzekayo salo simbize impombe ukuthi ayi asivezele lento sibone ukuthi isukaphi labo bantu sicela ukuthi akabaye emakhaya kancane kodwa sibona eloyincipha ngisizwe amakhosi angifuni ukwakodwa amakhosi akithi ngikhumbulile ukuthi bathu babomkhulu wayesho ethi uthunywe emakhosini amakhosi ke abaselandela isizwe amakhosi afika igoba lento ayibonge inkosi yasePhakameni kungenzeka sikhohle ukuthi umuntu mesuke ekhaya usezofuna nje njengoba babona basihluphe kangaka inhlonipho into ebuhlungu ephumile kunina amaNazaretha niyehlisile nje lento ebekade niyenza aniyekile inhlonipho iphele nya angazi ukuthi kwenze njani futhi iphele esayidini okuthenjelwe kulo into ebuhlungu ngoba ngamuzwa ubabelanga ngathi cha uma lento ingase ihlizeke cha ngoyibuza enhlanisuthini inhlanisuthi yenza lento ehlikiza lento kaNkulunkulu asazi ukuthi lo sathane qhamuka ngoba yibo labo okuthenjelwe kubo ukuthi lo msebenzi kaNkulunkulu wahlushekelwa kangaka uzoma hayi khona abakabuya abanye manje benhlanisuthi kodwa ke ngiyabathanda labo bahlanganiswa into yinye labo bangakabuyi onembeza babo bayasebenza bazibona ukuthi sonila ke sihle abona umuntu othi noma enze into emba vela phoseke nje lapho alinga abantu baze bamlimaza abantu baboshwe akulungile lokho lapha kuseqinisweni sizobhala amagama ethu encwadini yokuphila futhi sizoqenta indlela umuntu nomuntu ayohamba ngayo ngomhla uphela ngoba uyeza Nkosi yami mhla uphela uyeza uphela inkani ukhathi uzuyeke ukhathi nangosawoti kwayi kungathi shu afike umnikazi walomphefumulo okuwena ngoba usukhohliwe phela ukuthi uhamba ngomphefumulo kaNkulunkulu akusiyo wethu lemphefumulo maka uthatha nje umzimba utakazeka phansi usale wodwa manje indlela ayicente phela amaNazaretha singahluphi laba abasaphila uma usuzohamba emhlabeni akuhlonishwe ingayekwa lento enhle kangaka uziwe umfundisi wakhona la ekhaya kuleli bandla lakithi buzwe entabeni usayitsheni walapha endoda kade khona ngalonyaka amaNazaretha uphinde into ongazange uyibone yona inhlanisuthi njalo isayidi lami phela zifa ngambunye nami ngikhona kuleyo nto uthi usayitsheni wemfundisi siyasabela umfundisi le nhlonipho lelisonto lenendume ngayo yiphi uthi umfundisi baba ngabindwa ngoba ngabe umtho kade ekhona la ngaphesheya ehomisi ngesikhathi kwenziwa lemkhuba emibi ongeyona kaShembe uthi ngaxolisa tha usayitsheni ungixolele baba kukhuzukekile nje siyabaqala nje ukubabona benza nje laba bantu inhlanisuthi esangiyenze lento iyayikala le inenhlonipho lenhlanisuthi uthi usayitsheni uthini inhlonipho ngani uthi cha ngabona ukuphuma kwabe ePhakameni abaphuma kahle ngoba kwabulawa abathathu bathi mabephuma bebuza kumholi wabo enyanga izulu baba sibesicela kodwa ukuphindisela ke bazi ukuthi nathi siyizizwe bathi wathi ubaba hayi ophindiselile angangilandeli mina ophindisele nje okubi ngokubi cha hayi eduze kwama ngumdingi hayi siyayeka vela inhlanisuthi uzubone leli bandla likhula kanjena nje into eyenziwa inhlanisuthi uNkulunkulu azanibusise
ayingoniwa-ke ayingalokothi iyoniwa iqhubeke njengoba bekhutshwa onile abuye nje ecele kuyathethelelwa la kusesontweni ukuneswa la eKing Edward kusekhona ubabilanga lapha ePhalamende abantu babe baningi kakhulu ibhasi mayiyehla yini isikhathi eside layisha inqwaba ekhuphukayo futhi yehlisa inqwaba kunebhasi la uma ifika ePhalamende kube khona umuntu ovula ifastela intombazana itsala ngathi ushaya lapha baxakeke laba abanye abasebhasini ngelila ngayakwenza nami ngikhona la ebhasini ngizokwehle nqayizwe abuka ukuthi le ntombazana yakwenzeni kanti bathi nasekuseni niye emsebenzini imibhasi la ePhalamende layisha iyalivula futhi itsale amathe awu kuthiwa umnyamazo wayibuza athi awunyanya lento yalaba bantu uthi yiphinde uthi isho ukunazaretha lo babo abakhohliwe khona into abayiyo laba athula lo muntu yayisiyahlabeka le ntombazana yanesa lapha eKing Edward yakula angasebenza manje yalala bayinesa la beyisebenza nabo bathi bafika ngelilanga bafika isishonile hawu bathi usisister omkhulu hawu nangu sibonibana nasekho wethu hawu ngempela base bemkhanqela ke ngoba basasebenza basebhizi kakhulu bathi bayabuya bezohlola bathole seyihlalele la kukhona nesomdala waziyo ukuthi umuntu menze nje phuma umphefumulo abe yapha uyabuza ukuthi cha sitshela ukuthi kuvimbephi khona sizama ikhaya lakho khona kuzolungiswa lento waza lo sister yakube wayibuza ithi le ntombazana hey bonesi awungibizele nabanye khona nizoyizwa le ndaba kubo khona konke ngiyonile baqoqana abangani bawo nje bisebenzana naye unesikhona iyabatshela ke niyazi bo dadewethu sengiphuma ezulwini akungenekanga uma ngifika khona ngilandela amantombazana amabili afake ingubo ezimhlophe nenansuku ngabotho awasiphakameni akhona ngale ezulwini kuyiwa empulweni khona umfulo omkhulu okufuneka suwele kodwa angaphambili wona kuzowela wona kuqala wayeseqhamuka le ndoda lapha ngaphesheya hawu lo muntu mangimbuka yilo la ethombeni uyise walola ePhalamende usho ubabilanga uyise kababila kanti uPomela isimala samampondo sihlangabeze lezi izingane zayo esezifikile lapha empulweni ukuthi ziwele ithi-ke ixoxela bona abangani bawo la besebenza wayesebabuza ukuthi nifuna niwela bavuma bathi wayesebaphonsela indophi kwabadonsa bawela bobabili ithi le ntombazana ubuya wama wathi wena uyathanda yini nawe uwela yathi baba ngiyathanda wayiphonsela wayiweza ithi emele iyawuwela nje yafica isikhotha esingaphezu kwayo nokuhlangana kwaso bekuhambe ngendlela luhlanu bude buhlangene kakhulu iyaqaleka-ke manje ukuthi imayila-ke manje izoshonaphi ngoba nesikhotha naso sibhokile ixoxela abangani bayo ithi yaqala yasiphenya ihamba kancane ayazi manje ukuthi konje izophelelaphi uxoxa yona kuhleliwe manje la eKing Edward ithi ngahamba wawunanku umuzi awunangu lo muntu futhi esangweni ubaba uShembe isho uPombela indlamhlathi awu
manje ndodakazi ngithi ungibonile lapha emfuleni ubuza ubaba omkhulu yona ixoxela njalo abangani babo ngikubonile baba manje la ufunana baba ngize ezulwini ngoba sengihambile emhlabeni kudinga ukuphindela emntanami emhlabeni one kakhulu ungcolise umzi kaNkulunkulu wena wakhohlwa ukuthi uzala bathi thina intombazana kwasekuvele kuzudonga nje olukhulu lwafike lwavala wathi yabona ngalolu donga lutoswa uwe ulwakha lolu donga usesemhlabeni wenza into ethandwa uwe kodwa ungenzi le ethandwa uNkulunkulu la matho awatsabe wabona ke manje uthi yini ithi mina baxoxela yabuza ke kubaba omkhulu ukuthi konje eshembe ngenze njani manje cha ngizokubuyisela emva mntanami ungene emzindweni ngizophila futhi ubuyele ekhaya ngizokuthuma kundodana wami olapha ePhakameni uzofika kodwa qala ukhulume nomkhokheli umxoxele umkhokheli yonke le ndaba yakho abese kuthatha kakuse kundodana wami okuyena ozoxoxelwa umkhokheli uthethelele uphile usonte kophela isikhathi ngibuthathwa uNkulunkulu ezulwini yazi wena nami uyoba nalo indlela thulo lokubuya abanye akubuyeli basahamba namanje esigodini sosizi bafuna ukubuyela emva bazocela intethelela ukubuyeli abanye banenhlanhla sheshe kubuyele afike intombazana bayibona sikuphapheme futhi esiduvini sayo onesi lapha isibaxoxeleke konke lokho basebethi yesibatshela sengiphilile bizana lo uyena ohlolayo umuntu mesephilile othi sithatha bafika bayihlola hawo uphilile lo muntu bamdisiyata kodwa kubo kula enanda mishini la ngaphesheya wafika ke lo mntwana wababikele ekhaya bathi ayi phuthu ngayima phuthu uyephami inkulu phela lento abawona kodwa amaNazaretha kodwa bayabona ukuthi lento inzima mayifika ePhakameni lentombazana eyavele yaphica ubaba esenophuma nje sihlalo babila ngaphandle ayisiphuthuma kuye athi qala ngithi qala ukukhuluma wakhuluma uqala ubaba wathi awumntanami kahle akushiwonga kuwe ukuthi iza nomkhokheli hayi yamela uphasi cishe uya waphansi futhi ngoba icaba ukuthi useyenini lo ngale ezulwini wozwa lento engithunywa yona nanga ngibuza lento eshiwo uyise ngale kwelizayo uyayisisukuma ke ithi haya ke kumkhokheli emxoxela umkhokheli wayesebuya nayo ezobikela ubaba ngalento cha uthume ubaba omkhulu okuseqinisweni wenze nje ubaba wayeseyithethelela kodwa wathi ungaphindi ke mntanamizi nje indawo kaNkulunkulu le kwaba usinda kwayo le ntombazana amen kazi wena lo kungcolisa ukungcolisela usuke sulile lama nike siwenzela sesiwesulile yini ngoba mina useqinisweni ngadideka oqala dideka phela nyanga ngesikhathi bafana bakhipha abafundisa ngazange ukuthi yini ngoba ngezwe ekuseni ukuthi baba abafundisi bakho abekho hawu kumkanjani baxoshwa abafana bephethe ibhama hawu yini leyo manje ngoba angikhumbuli kwenza into efana nale laba nenhlanhla lezo ngane ababili basebehamba emhlabeni kubona kuzwe insukwana lezo uNkulunkulu isimanga umyalezo uthi kulabo bafana babo kuthiwa bekhipha abafundisi bakho kabi ababili sebehambile awu sebehamba emhlabeni baba hawu nayindaba kwaphela isonto zafika ihlobo zabo esinye sesikhala inyembezi ngendlela abahlushwa ngazo lezi ngane manje zikhala inyembezi bangalali kuze kuse
zithi aboyicelela intethelelo kushembe yabona labafana abaningi labona la bazoyikhotha imbenga yomini ngikutshela impela bazoyikhotha omunye udelele mina izolo mdelela ngikhipha ukubila ngabona ukuthi uma ngimiyeka ngizobe ngiyona kubaba omkhulu ngathi uyabona lento yenzayo ungakhohlwa ukuthi angithi yazi uhamba noyihlo omkhulu wathi eheba ngathi yazi ukuthi nami ngihamba nowami baba omkhulu wathi owami baba omkhulu ba uTushemba ngithi uye lo mbizayo biza uNkulunkulu wakhe uyavuma uzokunika kanjani intethelelo monze hey walimala kwaphela ohamba kodwa ikulima msizile kodwa ngoba angimtshelanga ubeyolimala kaningi baningi la sebekhohliwe ukuthi konke kuzokwenziwani la abanye bayizondela mina ngaziya abantu banjani kanti ungambiza kanjani uNkulunkulu kaShembe uzonda ingane yakhe Shembe futhi uzobuya kule hayi engqondweni indaba kuhlala udaba uhlalelana udaba engqondweni yomuntu ngoba akuvunyelwe lokho njengoba basihlonipha kangaka madoda siyekeleni manje akuhlonishweni bo hawu amen phela yinhle lento yenu iyahlonishwa futhi bayahamba nje futhi abafundisi bakithi bayaphesheya baqodiwe phesheya ngoba kwabonakala indlela yenhlonipho yenu ukuthi iyekelwani manje angeke ngikushade angiyazi lento mina senenzani yoniwela umuntu kaNkulunkulu ngoba uzokhala ngomhla kuphela baba ngikulolu hambo sizi Isaiah 29 verse 13 ngokuba laba bantu basondela kimi ngemilomo yabo bengikhonza nangezindebe zabo kepha izinhliziyo zabo beziqhelisile kude nami Ujovu yakhala uthi sisondela ngemizimba yethu kuyena silethe imizimba kodwa inhliziyo azikho la kwenze njani kodwa inhliziyo yasala ngemva uyapho Isaiah 26 verse 10 qine ku12 noma mubi uyazi umuntu umegwegwile ayibisho ngamncane kanjani mphathe kahle kanjani uvela enze isigwegwe sakhe nje noma umubi ephathwa ngomuhle
noko akayikufunda ukulunga nokho akayikufunda ukulunga ezweni lokulunga ezweni lokulunga uyakwenza okubi uyokwenza okubi angabubheki ubukhosi kaJehova hawu ngiyabonga angabheki ubukhosi kukaJehova njengoba senza la asayinakile indaba kaNkulunkulu manje ukwazi ukuthi nje mina ngitsizwa abanye bayasho ukuthi mina ngeke ngitshele lutho ngiyinzalo mina la eNazaretha ubusuyaxaka ukuthi yini inzalo esontweni ngoba nabakwashemba abasho ukuthi bayinzalo la uyinzalo yani manje yani nje leyo nzalo Isaiah 24 verse 4 uya ku6 umhlaba uyakhala umhlaba uyakhala uyakhala uyabona umhlaba uyabuna izwe liyadangala izwe liyadangala liyabona liyabuna abaziqhenyayo bomhlaba amaziqhenya bomhlaba badangele badangele izwe lingcolisiwe izwe lingcolisiwe ngabahamba kulona yabonga babizwe lingcoliswe labantu abahamba kulo ithina ungcoliselwa ngumhlaba kaNkulunkulu siwuphiwa siwuthenganga yini lento enziwa anihloniphani ngani manje ngoba uShemba zangasho ukuthi asingahloniphani yini anihloniphani ngani yini ukhomba umfundisi ngesibhamu uthi aphuma ahambe ubani okufundisa lento esontweni wena ukhipha isibhamu esontweni mawusuwaphuma umphefumulo uzokwenza njani Matthew 7 verse 15 to 21 Kwayani abaprofeti bamanga Matthew 7 verse 15 to 21 Kwayani abaprofeti bamanga Kwayani abaprofeti bamanga abeza kini bembethe bembathi sokwane abeza kini bembethe okwezimvu kepha ngaphakathi bayizimpisi eziphangayo awuma kancane bembethe isikhumba segusha kodwa ngaphakathi inhliziyo yempisi edlala ezinye izilwane iqhobozela uyayibona lento ebuhlungu uma ufika ku21 uthini asibo bonke abashoyo kimi ukuthi Nkosi abeka kungena embusweni wezulu akusibo bonke abathi Nkosi abawuphumelele ukubona umbuso kaNkulunkulu uyabona indaba enkulu uyabona ngesikhathi sokugcina uyashintsha umuntu ashintshe ngisho inswelo ngisho ukukhuluma usezohamba emhlabeni uyabona nje lokubona ongaka Nkosi yami kazi uNkulunkulu uzongamukela hloboni ngoba uyayalwa la emhlabeni awuzwa ufuna ukulwa awuzothola kahle abasefesi 5 verse 11 to 12 ningahlanganyeli nabanye abantu ekwenzeni izenzo zobumnyama ezingenazithelo okungenana nozidalula ngoba kuyihlazo ukukhuluma ngalezi zinto abazenzayo emasithe inhlangano yobubi lesho ubhombela ngimeme inhlangano
Sayibusise